sam Stefan i izvinite što jučer nije bilo klipova, otišao sam u bioskop da gledam Star Wars 7, Buđenje sile, pa sam sad kad ustanem da izbacim klip. Ovo je igrica koja se zove Uncharted i ovo je sad prva epizoda, izvinite. Idemo na single player, idemo Washington, preset world, preset, i sad idemo play. Ja mislim da ću sad dobiti onaj achievement, dobrodošli u Washington. Odmah si spavno na dobro mesto, jer kako da kažem, farme, gradovi i te gluposti, oni daju puški. Te gluposti su virimske. Ja sam ružan, jer ja mogu neki ružnik da postavim. Sada treba polako, kako se zove, ovi, eno ga zombi, naravno pred ulaz uvek zombi, bez zamlja nema ništa, sad se zove Uncharted. Dođi bre, dođi. Ne važi da je ispustio ovo. Izvite, bolesno sam. Gledajte sad kako ovo funkcioniše. Hedara! Seed, to će mi trebati. Potato seed, to. I to 2 erova je izbacio. To ćemo sve big stealthy tamo nimo. Ja da, treba da reload, moram zaboravimo. Nije onaj. To i samo strel radi, tako. Eto i sada, tako, evo. Corn seed, ovo to je dobro. Puška. Pa ne lažite da imamo misec space. Izbaci, molim te nešto dobro. Izbaci nešto. Fuck, reloadaj više. Evo ti ga head. Ljudi. Mi u ovoj igri imamo više sreće nego pameti. Vi znate šta je ovo? To je čajnica. Ovoj možemo drvo da cepamo. Kakav sam s ovim? Najružniji čajke. Aj, poslužit ćete da uzmem onu puškicu. Još sida. Sid mi je najsad... A ne, Gangnam Shield. Gangnam Style Shield. Cheese. Pozdrav se sa životom. Ok, ajmo. I boom, headshot! On je izbacio još 2 strele, dobro, sorry, 1 strelu, pošto ova jedna se ne računa i... Hodli. A nemam message space, čekaj, vidimo što imamo u space-u. Ok, idemo... Ok, idemo u space, sad ćemo, da, message space. Ja bih htio da pojedem cheese, jer imam malo energije, a daću samo hranu, dobro. Ne znam da ću da napravim negde, ali sad ja uzimam da mi dobiju puškicu. Jedi, tako, lepo to, lepo. Jebote, pa ovaj ko da je već crko. Ovdje ovo tako nešto da sporedim. Čips. Aj, moći ćemo. Jedi ga. Kako lijepo. Samo ćemo treba naći backpack. Jer backpack najbolje pomaže. I sad ću ovo da... Da, ovo premestimo. Ovdje imamo puškicu. Sorry, gdje imamo puškice što sam ja našao? Ja sam ovdje bio... Reloadamo.
možete naći puški, te gluposti, fika. Yes! Yes! Jo, pušku sad. Ne važno smo našli buggy. Bili buggy. Koliko? 32, aj, side, pa vidit ćemo ovo da... Ko u jednom mojoj igrici, znači... Ne bi sam možda dao mapu. Behind the wheel, shotgun. Farma je vidjela negdje ovdje. Šuma. Znači, idemo. Sad ću vam pokažem da stisnemo C. Ne, V. Da stisnemo, ono. Da. Sad ću vam pokažem. Ne znam da ovo radi sad. Ako ne idemo na video. Šta je ono što sam ono stisali prošli put? Ne ovo. Ne, H. Da, H. Možete ovako da gledate svog lika. Što je jako dobro. Ja se to neću ne jako. Ajde, dok smo tu, da sečemo jedno drva. Što je napred, mislim da Čajnica uopšte nema ovaj fuel i te gluposti. Koliko već 6 minuta snimamo, pa... Mislim da će ovo biti to za, mislim, Space, kako mrzim to. Isto ja mislim da je to za ovu epizodu, pa se mi vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!